kaya. May pagkasiraya naman, di nga anak na, di nga ganaganang bisyo, halos giyawaran na. Bandang tauli at simbalit, sulare sa ken, alane, ing paglaana na, ing familyang pagmaragol na. Kaluguran kong kapatad, o ining panagkat na, ni nga pong ginuke katamo. Mabiyebye tamo nung nanumu itang kailangan tamo. May magayuno tana po, ale. Ale. Eko may gayuno. May gayuno lang ano. Pero, akabiusan tamo. Kabieta pa. Ulig itang pengan tamo, yamo itang kailangan tamo. Ingke katamong biryanan itamong kailangan tamo. Aliwa mo itang buri tamo. Nepo. Kaluguran kong kapatad, painggulutan ing kasalanan, painggulutan ing tukso, at manatiling matatag kalupanan ing Ginu. Mag-ayuno ka, eka manabuso nga na. Pero po ka rin mayayari yan. Noon sabihanan ning Ginu kaya ning Ebanghelyo, kay ba't may gilutan ning pamikasala, tanggapan me, kaulan me, ing maya pabalita, pakibalwan me iti, at panikwanan mong biyayan me, iti king biemu, nepo. Hewariya din kaya kaming sinabi kaya kayo niyang Miyerkules, kabang kakaskas milarenga bo, painggulot ka king kekang kasalanan, at ako nata, rebalo salpantaya king mayap abalita. O ito'y sinabi tamo, painggulot ka king kekang kasalanan, at salpantaya king mayap abalita. Haga nakakpo niya nga tsuko pa king eskwela. Migmisa kong Ash Wednesday. Dengay ganaganang estudyante at tsula. Oneng, hala na kayo man pong EMDC king eskwela. Nyapin, ako ngan, painggulot ka king kekang kasalanan from Ash. You came unto dust, you na yung mata. Kay ba't dinapit niya puwining ka na akong religion teacher nga na kanako. Amo nga na. Oh, bisa ko, puso padda kayo nga na. Sige nga ako. Pinandit, amo nga na naman. Oh, nga ako. Nano po kasi sabihan nga na. Ay ba't ka kingalikabok at kingalikabok, mibalik ka nga ako. Puan, may koya. Pinandit yun naman. Among, nanuya po kasi. Nga ako makabayan nga ako. Ini mas makuyad Jenny. Painggulot ka king kekang kasalanan at salpantaya king maya pabalita. Mapapuyan, may bakuyad yan nga na. May koya. Sige. Pinandit yun naman. Among nga na. Sensya na ko po, nagkamali na ako naman, nakalingwang nga, nanunay po kasi nga na, hika naman nga ako, magkamali kang magkabali nga ako. Kaya laweng ki, wala na yun. Balo na siguro nga ako, may ngaskas ko. Damdaman ke, mangaskas ya, hika naman, magkabali kang magkamali, hika naman, magkamali kang magkamali. Diyos ko nga ako, alam mo may sayang tao ngayon Pero, anyang lawen-lawen ke, wala mo stuyan Wala mo stuyan Handat na banwa, ika naman, magkamali ka, magkamali. Ika naman, yan na naman yung kasalanan mo, Wala mo po yang iya. Pero, ining nakasini nga pong Ginu kay katamo, after turning away from our sins, we have to embrace the good news. Yapining pamagbayong biye. Yapining biye, papasyagya, ing mayap abalita. May manipasyag panaral me king amano ing mismong biyemo, potang makayak-mayak king biye ng Kristo, kanitaya tunay mi papasyag ing mayap abalita. Yapino ining panagkat ning Ginu kay katamo, abayan taya kilub ning 40 aldo ay ti king disyerto, arapan tala ring tukso kapamilataning pamagayuno, sana itama na nabuking pamanabuso. Ba't kay ba't tayang may gayuno, bidayo tayong biyeta mo, kaulan taya, at biyayan taya, ing mayap abalita. Amen. Pasyag taya po yung kay katang kasalpantayanan, sa salpantaya ko. King Dios, sigpang mayupayang tuto, linalang king banwatiyato, at kang Hesukristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliking upayan ning banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Virgen,
Lina sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinubliang mebie, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyosig pang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabiyang pong menga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakting santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Pakibatan tamo'y ngaos ng Kristong ginutamo at sumisi at salpantaya king mayap abalita. Ngatangan pong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para king kapaminsanan ning Santa Iglesia, ban paintulutan ng Espiritong parating mibayo kayo, misakwil king tukso ning upaya at kasakiman, at miyatad king mayap abalita ning kapatawaran ning Diyos. Karing sabla, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para karing tinok ng misasane king karelang kasalpantayanan, ban akit de ing dalan, pabalik king Santa Iglesia, king Ginoo at king keyang Ebanghelyo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para karing taong makayarap karing maulagang pamamili king biye, ban pilinan dalaring dalan naning katuliran at lugod, at king sablang bage, pagdulapanda ing kaburyanan ning Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para karing kayanakan at atina king edad, amag sadya para king binyag, at para karing sasaw karela, kaniting pamagsadya, baning Ginoo pagkalubanong kapayapan at tula, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Para karing daralan karing disyerto ning kasakitan, kabiguan at pangabigo, baning Espiritu pagkalubanong sikanan, pagtagumpen ding karelang kaligaligan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Tanggapan na sana ning Diyos ing kakatang kapasalamatan, iulino sa aking kariyan ng maligaya, ring kapatad tamong mayaw na biye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung aklis ning kekang balayan. Ngeni po aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, tagkilan ming puso ning balang metong at metong ke kami, banlubos keng marap keka at misane king mayap ng balitang Hesu Kristo ginumi. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bandeting kay katamong daon, matanggapla arapaning Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo, ki kapuret kay kaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo gawad mo keng karapat dapat midalake ka kareting ayin. Mananunasan ang iting sakripisyo so pada kaming mibayo king biemi. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayo, At kaya ka yat antimorin, nayo rem pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at batulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Jesukristong ginumi. Ingapat apulong aldo ng pamag-ayuno gagawa ning meto nga banal a panahon ing pamanyupil king sarili ting panahon ning Kwaresma. Kapamilataning pamisakwil na king tuksuning demonyo, tiro na kaming miwaksi kari makasalikot ng kasiran ning dewakan. Kanita makapakirake kami king dulang ning taulingapunan, kambering dalise puso, hanggang king dasnan mi ing kayang kaganapan, king mi pangakong kayarian karin badwa. Hulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami king alang tuknang dang pamamye kapurian keka nyangamingan manalangin. Tunay kapin banalo ginusibol na kaning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa retingayin king ambun ning espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan,
at daya ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lubnang tinggap ing pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na ka piraso ne, at binyene karingke ang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batdang minapon kinwaning kalis, at kabang pasalamata na kang pasibayo, binyene karingke ang alagad nga na, kuananye at minum kayo kaniti ikayungan. Uling iting kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para ke kayo, at para karing dakal para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan nyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Otang kakanan niya, iting tinape, potang nininum kami, kaniting kalis, kekang kamatayan, ke kami yang papasyag, ang gana king datang ka, king kekang ligaya, dat na king datang ka, king kekang ligaya. Iniang yaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng biye, daraon miyakeka o ginu, ing tinape ning biye ting kalis, ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan, uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo, at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ginuwing Santa Iglesia mong makalaganap, king mabilugayato baniganap me king lugod. Muna, kambening kaya kaming Papay Francisco, Florentino ing kaya king Orsobispo, Pasyano ing Obispo emerito, ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na, kambening kapanaya ning pangasubling me, at ding sablang meyangon na biye amenalig king kaya kang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi, pakaluluan mo kamingan. Ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening nuana Virgen Maria induning Dios. Kambenang San Jose ing mal ng esposo. Ring nuana apostoles at ding sablang santos, ame matula keka king kekabaning panahon. Layon puryan dakat paligayan, king kapamilatanang Yesu Kristong
anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya, o Diyos, simpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, kekaing sablang dangalan at ligaya, manggaman king alananga. King met mong kapanaligan at lugod king ipa, maus tamo king panalangin tiro na ning Ginoo. Misamba niya ing lagyo mo, datangin kayarian mo, mi pamintuan ilog mo, keti sulit antibanwa, mi pamintuan ilog mo, ingkakanan mi King Aldo Aldo, ibiemu ke kami King Aldo ngeni, ang oy pagod kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke paisaul king tukso. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king saup ning kekang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas king kasalanan, at mi pamingwa king sablang kaligaligan, kabang paninayan miyeng nuwan na paninasan, at panyatang ng Yesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles at ngayon isasabihan mo kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, adagpang king kaya kang kaburian, mayapan mo yung mikakapayapan at pamisan metong ya, ikang mabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginumanatili sa kapilanman ke kayo. At kaya ka antemori. Ipakit tapoy, mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, ke kongan.
Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king dulang ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka dapat ikyas may nga mano mo, kumayat na ako. Katawan at daya ng Kristo, ingata nakatas at isadsad, hangga king biyela nangga. Amen.
dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era ka tanggap king sakramento. Umekamu man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Iba kaniting pamakinabang, pasulungan mo yung kasalpantayanan at mit kapanaligan at patibayan mo yung lugod mi. Sopan mo kaming bibiyebiyag pangkaring turu kay kangamano at magdulap kang Kristo ing tinape ning biye. Ing ginu manggaman kingalananga. Amen. Lukluk tapo sagli. Hatin tamo pong second collection for the third Sunday of the month. Nung ako po magkamali, yung pong kakatamong beneficiary for this month is World Day of the Sick. Pasalamatan ko pong maragul. Last week, well attended niya po. Datang kaparokya tamong bayo pa pandemic, kakakit ko na la. Pero orgo niya may ka-pandemic, medyo ko nung makahinga papansinan. Pero salamat po kareng familyad at maningat karela. De laro po Kenny, we were all surprised na halos katmuya ing pisamban. Po dakala salamat kareng kay katamo pong menibala mo naman, then kay katamong Legion of Mary, 1 and 2, makadyan mo rin kareng EMDC, kareng may mag-serve, dakal pong dakala salamat. Ing PPCPFC, dakal pong salamat kay kayo. Meging matagumpeya po. Ita pong metong pang beneficiary, sana tsuya. No ka rin niya kasi. Obulum sang T. Petri, St. Peter Fence. Ne po. So, ready po rin adwa tamong beneficiary for this month. Atin pong mapilan pang announcement. Karagdagan pong kapabaluan, ding makatuki ila ding tuntunan tamo para king dala ning krus. Bawat barangay at distrito, magumpisa pong alas 4:30 ninggat panapon. King February 20, Tuesday po, ring king San Rafael. February 22, Thursday, din pong king Summerfields. Kadwa po, kempong daratang Webis, February 22, atin la pong Triduum Mass ding San Antonio, para po king kapag masusyad king ka-fiestan da king February 25. Ding makatuki po, apin po ring oras ning karelang Triduum. February 22, 7 a.m. ya po. February 25, 5:30 p.m. February 24, 7 a.m. Maya payabak po. Ngini po basang king statement of income and expenses for the period ending January 31, 2024. At mo pong gross income for the month of January 2024 na 245,427 pesos. Already naman po ding operation and parish rectory related expenses. Kaya ang operational expenses, subtotal of 96,000. Kaya naman pong parish rectory related expenses, a total of 65,409 pesos and 70 centavos. A total of 161,409 and 70 centavos for the operation and parish rectory related expenses. In kakatamo pong excess from income over expenses is 84,017 pesos and 30 centavos. Already puding distribution. 50% share for parish fund of 42,008 pesos and
65 centavos. 50% share parish priest discretionary fund of 42,008 pesos and 65 centavos. Ngayon naman po mong tatamo kayong parish funds. Funds available as of December 31, 2023 of 23,367 and 98 centavos. Mika total expenses tamo pong 53,908 pesos. At intamo pong 30,540 and 2 centavos na deficit. Iatala po din 50% share for parish funds of 42,008 pesos and 65 centavos. Mika total funds available tamo po as of January 31, 2024 na 11,468 and 63 centavos. Kaya kayo nga po, dakal po salamat king alang sawa yung suporta king kaya katamong parokya. Dakal po salamat. Malungko yata yung palakpak na po. 11,000 po. Pero ako po migagana ka, panay ako sabihin, may bangon niya yung bulawon nga ako na kaya kayo. Matapon tumulang bagya, patalastas ya mo ini, may kapanalbi ako pong rated K na, benge. Ali. Paki-check out po, lalo na itang segment na tungkol karetang age doesn't matter yata. Tang babae medyo makiedad ya, tang lalaki 28 yata. Bakit payal beke kayo? Impong pisambanta mo yung ginamit da. Mambalo na po. Pero pag maragul ke na, santing na pala ng pisamban me nga ako niya. Penaus ko po rin kaya beke. Ay, si pisambanta mo. Check it out po. Lawen niya keng YouTube po at tsuba po ka rin. Baya po nga kiting bulawon po yung finiture na kanita. O malungkot ko pa mo rin. Talagang tamo po yung ginumanatili. Kaya kayo, At kaya kaante mo rin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan. Berin kaya kong familia, kilagyo ng ipam, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne umetana, king kapayapan. Salamat, King Dios. Payabak po kaya kongan. Payabak. Panangkat na iting panahon, pamagbayuta mo yang pinahon, abayan yung inuting pangailasana, at tatad na katamo hindi ang Paskwa. Anit ang mga niat, ikunang, idakiking tingap tamong kalang, mangiling taking akasanayan, at alang bigagak nune mo kayapan. Panangkat na niting panahon, magbayuta mo yang idahon, abayan yung ginuking pamaylasana, at tatad na katamuking kayang Paskwa.